nkaba nizeje ko abafana bazabashimisha kandi hamwe n'Imana ko bizagenda neza. Bazabashimisha kandi hamwe n'Imana ko bizagenda neza. Tubaha ikaze mwe koje kugira mukurikira Inuma Media. Mu mwaka wa 2018 ikipe ya Arsenal iyoborwa n'umutoza Unai Emery yakoze kosa rikomeye cyane ubwo bakinishaga umuzamu Petr Cech hari ku mukino wa nyuma wa Europa League bakina n'ikipe ya Chelsea. Nyamara uyu mutoza yirengagije yuko Petr Cech yari yamaze guhabwa akazi mu ikipe ya Chelsea, maze biza kurangira amukoresheje icyaje kwa kigena kimufiramo no gutakaza igikombe. Nyamara afite amahirwe yo kuba yakoresha undi muzamu ukurikiyeho maze akabona yabona iki gikombe. Mu gihugu cya Tanzania niho haberaga imikino ya Sekafa. Ikipe ya PFC yaradundaguje basha kugera ku mukino wa nyuma, ariko nyuma yuko bahahuriye n'ikipe ikomoka mu gihugu cya Zambia Red Arrows ntago byaje kubahira. Abeshi bati nubundi nta kirura kigeze kibyara intare, nani intare yigeze ibyara ikirura. Ubundi umukinnyi uvuye muri Rayon Sport yakorera ikipe ya PFC cyashimisha abafana ba PFC. Abafana benshi bari kugenda batunga gatoki Arsene Tuyisenge Tuguma wagize gutya ahusha penalty nyuma yuko bari bageze kuri penalty ya 10. Aha byaje nyuma yuko umukino warangiye makipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Umukino watangiye ku isaha y'isa 8 ku isaha yo mu Rwanda, maze amakipe atangira kina. Ikipe ya Red Arrows yaje kuba ari yona amahirwe yo kubona igitego nyuma yuko baje kubona penalty bari bakorewe n'abamyugaro b'ikipe ya PFC, ariko Pavel Nzira aza kwimana ikipe ya PFC biza kurangira iyi penalty ayikuyemo. Umukino wakomeje gutyo, ariko noneho biza kurangira mu cya kabiri ikipe ya PFC itsinzwe igitego cya mbere gusa. Bagizwe ku minota 18 w'iki cya kabiri, maze ikipe ya PFC ikomeza kugenda ikora impinduka. Izo mpinduka yaje kwigenda ikora zaje kuyifasha nyuma yo kwinjira wa Mamadusa rutayizamu umunya Mauritania ndetse afashwe n'umunyagana Lamptey Rashmond. Aba bakinyi baje guherekanya umupira maze baza kwishyura igitego hari ku minota 93. Amakipe yombi byabaye ngombwa yuko yerekeza mu mikino yerekeza mu minota y'inyongera extra time. Byaje kurangira amakipe nta kipe ibashije kureba mu izamu ry'iyindi, maze umusifuzi wari wayoboye uno mukino biza kurangira afasha amakipe yombi ayerekeza kuri za penalty. Penalty zatewe neza cyane ikipe ya PFC baza gutera zakomeje guterwa ndetse ziza kugira hafi kuri penalty ya 10. Ari habeshi bavuze bati umutoza Tariko yaje kwa agenda akora ikosa rikomeye cyane ubwo yafataga penalty ye ya nyuma ya 10 maze aza kuyihereza uwitwa Arsene Tuguma barutse kugura turutse mu ikipe ya Rayon Sport. Tuguma nta kindi yakoze, penalty yaje yijugunya hejuru y'izamu, maze ikipe ya Red Arrows ihita ibona yuko ibonye amahirwe ntiyakora ikosa ihita itera penalty yayo irayinjiza. Abenshi bati nubundi nta ntare yabyaye ikirura, nta n'ikirura cyabyaye intare. Nta cyava muri Rayon Sport ngo kibashe gutanga umusaruro mu ikipe ya PFC. Nubundi kuba Arsene Tuguma yafashe penalty akayijugunya hejuru y'izamu, yarazi neza yuko ikipe ya Rayon Sport ari nk'intumwa kuri yo, kubera yuko ikipe ya Rayon Sport niyo yakoze amateka yo gukura igikombe hanze y'igihugu. PFC iza kubikora yari kwiba ikipe ya gatatu bikoze ni nyuma y'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Traco iyi ngiyi nayo ikaba yari kuza kwiyongeraho, ariko aya mahirwe Arsene Tuyisenge Tuguma yose ayajugunye hejuru y'izamu ayatera inyoni. Ngayo nguko kuko byari byifasha mu gihugu cya Tanzania, maze ikipe ya PFC birangira ibuze iki gikombe gutyo. Abeshi bati nubundi umugambanyi wa Rayon Sport niwe udutanze, ariko se koko nibyo nta wamenya, byose nibyo afana babivugira. Iyi ngiyi yari Inuma Media. Komeza dukurikire ukora subscribe ugenda umenya amakuru menshi y'imikino agiye atandukanye, amakuru y'ibihangange, amateka n'ibindi byinshi utaruzi mu mikino n'ibindi byinshi utaruzi mu mikino itandukanye hano ku isi. Ngewe waruteze amatwi nari Hashman Harindimana. Amahoro y'Imana bane namwe mwese.